Dve rečenice, vi znate da se upravo završilo svetsko prvenstvo u boksu u Beogradu. Mi smo jedini grad na svetu koji je 2 puta bio domaćin svetskog prvenstva u amaterskom boksu i u čast svetskog prvenstva u dogovoru sa Bokserskim savezom Srbije rodila se ideja da Mate Parlov, najveći jugoslovenski bokser svih vremena, koji inače 2 puta osvajao u profesionalnom boksu duše medalje u Beogradu, odnosno titule prvaka na Marakani, koji je bio veoma omiljen, koji je bio veoma vezan za Beograd, dobije ulicu. Mislim da je to zaista sjajno, mislim da je on prvi bokser koji je dobio ulicu, ne znam, ja bar ne znam ni za jednog, i to je u skladu sa našom praksom da ulice dobijaju i sportisti, i naučnici, i novinari, znači ne samo ljudi koji su političari i generali, i na taj način ćemo pokazati da poštujemo ljude koji su uradili nešto za ovaj grad i koji su na kraju krajeva živeli deo svog života u našem gradu. Zahvaljujem se gospodinu Vesiću. Nema prijavljenih odbornika za diskusiju. Prelazimo na odlučivanje. Napominjem da na osnovu člana 35 statuta i člana 96 Poslovnika za donošenje akata kojima se određuju nazivi ulica i drugih delova grada neophodno je glasa većine od ukupnog broja odbornika. Ko je sad usvojimo odluku o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zvezdara, ulice Mate Parlova, molim neka digne ruku. Da li neko protiv? Niko uzdržan? Niko. Za je glasalo 62 odbornika. Konstatujem da smo usvojili predloženu odluku.